kadinga sa baling tuturuta, adlaw mo kadinga at adunti sarita, day di dati nasamnit nga yan na yan, nagpaawen, nagbaliwen. Wen, nagbaliwen, di ayat ken ka ay ayam laeng, ano para kanyag, ken ni ayat isut kapatgan, ket mo adda pagsinod, tiyatan ng panunod mo, ilaw-lawan. Law kadinga, adut kung si kadata, madlaw kadinga, at adun ti pamarpardaya, nani ayat, awan serbi na ken ka, nagpaawen, nagbaliwen. Wen, nagbaliwen, gayan ken ka, ay ayam laeng, lalo panunutem, sikat rumbeng, apa basulen, danyaya tangaw ken ka, laeng tadibo ang bungay lalaeng. Kadinga sa baling tuturuta, madlaw kadinga at adunti sarita, day di dati nasamnit nga ayat-ayat, nagpaawen, nagbaliwen. Wen, nagbaliwen, di ayat ken ka, ay ayam laeng, ano para kanya, ket ni ayat isut kapatgan, ket mo adda pagsinod, tiyatan panunod mo, ilaw-lawan. Wen, nagbaliwen, gayat ken ka, ayam laeng, ano panunutin, sikat rumdeng, kapabasulen, dayaya tangaw ken ka, laeng naging ang bungay lalaeng, dayaya tangaw ken ka, laeng naging ang bungay lalaeng. Taawan kamet biyak ko, at taman timek alang lugag panaturog ko, bimang nag-adagos ket inaling ako, ururayek abaliksen
sama anay langitan na dumunga ama sa dilangit at tuy kami amatipon-tipon agun unoy ta kaasin dawat bi abendisyonan tumunggal may sa kada kami daw mi ipangag mo kadi ama dalusan tipos puso mi kaya't mi ama nga agbalin kami anato Dios na anak mo pagkawanem dagiti basulmi pagbalinem na dari sa imos puso mi kari kami asumuro iti pagkayatan ket agbiag kami anadalus ken natudyo nga agbiag babaen tinagan mo kaya't mi ama nga agbalin kami anato Dios nga anak mo pagkawanem dagiti basulmi pagbalinem na dari sa ibus puso mi kaya't mi ama nga agbalin kami anato Dios nga anak mo pagkawanem dagiti basulmi pagbalinem na dari sa ibus puso mi dawat mi narud dagitoy babaen ken ni Kristo nga anak mo kan kanta ken katawa makapaawis rik na arotiti ti host makapakatawa ken makapaulaw no dagduma kan kanta tamyanan isu ti ijayo na pa games anakwela intay mandeng genisuna Kings of Clyde ginaga ti host dito'y kaka makapagagari ayag yam arotiti drita Arotiti kan kanta ken katawa intay deng genisunan dito'y arotiti kan kanta ken katawa Kicks to fly pasok ayan, nagsuli naman ng gagawin kami sa programa tinatagon daway. Apo, mano nga aldaw nga namisan tayo iti hanga nag-live streaming. Gapuanan ta ado ti pakakumikuman iti mo ti biyang kay kasamitin. Medyo agpapara pala iti numote biyang gagayem kay kakapsat. Ayan, Martes na Martes. Ayan, March 4, 2025. Amo, gaganiwan nag-kinsena sun. Ayan, good morning, good afternoon, and good evening kada tayo amin nga sa nga padaglalo kadigiti agwiwet at agundaw iti live streaming tayo. Kasama din kadigiti at iti balasi taaw. Ayan, happy watching kada kay amin nga agwiwet at agundaw iti live streaming tayo. And of course,
Ayan, karigidi kapado iti ba't badog ti oras na kinal daw na. Tamaan talaga. And, ayan, medyo na-miss ko talaga min iti ag-live. Gagayim nga kapsat na manual dawin iti awan live streaming tayo. Iso nga, ayan, pagpasapasensya nyo, tinumo iti Bianchi, kasama iti grupo ti AKK, no, awan iti live streaming tayo iti sumagumanungal daw. Ayan, ni Ma'am Kimi Wami, ni magapangaw nagbuy-buya. Good afternoon, DJ. Kasama ni Ma'am Pips Ventura Hipolito. Manipur ni Yuki Page. Kasama ni Pangablaping ni Sir BJ Fernandez. Ni Ma'am Lensky October 13. Kasama ni Ma'am Catherine Tinasa. Ayan. Saan ko may share Sir Kickstan about nakmaning ko na ni Ma'am Pizza. Dito ang aming pasaway. Ni Ma'am Rich Ann Alvarado. Ayan. Manipur ni Team Charlotte. Ayan, kablawak man aming grupo iti Team Charlotte. May dadalwan ni Ma'am Charlotte Ginto Manipod ti Roma, Italy. Ayan, pangablawak kini admin Rician Galarpes. Kasama din ginitalong admin sa AKK ni Ma'am Joanne de Taberne Hermano, Cristel Joy Andres Pascual, and of course ni Ma'am Crisel Ramos under the supervision of Mr. RJ Lorenzo. Ayan, pangablawak kini Ma'am Reynalo Domingo Bala, kasama kini Ma'am Erica Rosette Talanya. Ayan, Manola Aldaw, di ka nag-live. Nag-glow kami din permiment po daw mo. Word. Siyempre, di ang rumor da tao nga may Ma'am Lens kahit. Ayan, kasama din mga blaw pa iti Davila Pasukin ni Mama Villanueva Kakalmerly. Ayan, ora awan ti filter na po. Pimo to tayo, basta ka basit, medyo lang. Awang filter ano ka, dati guys, wala tayong filter. Okay, ni sino pa digil sa manik guys, ni Ma'am Isabella, hello Sir DJ, ni admin Rician Galarpes, manibod ni Team Charlotte, and of course, ni Annabel Ginado sa manik dito guys. Sa baling nga rot ate in love la ka dito yun no, agon na paguston, awan, agpaspasugnod na. Tarot lang. Ni Ma'am Jiggy Gingo Solis, hello po. Umay ka natin Charlotte. Kini kasama kini Ate Gemini Ginto Nicolas ka ni admin Rizan Galarpes. I think that ni Ma'am Gemini yan. Asa nakastarik ni Ma'am Gemini tatagod daw yan. Oo. And ni Brother Mark Lester Agkawili. Ayan, shout out ka digiti agwan pay partner ti biag agsara-sara ka no pagananan nito. Ne, ay dito 'yun. Alagat na asawa niyo niya po Hawaiano. Ay wo, ni Hawaiano kini apo stateside zone apa. Ni Brother Mark Lester Agkawili. Ala barbaring maalatemen ni sponsor dito ni Brother Mark Lester Agkawili ti programa to AKK. Ora di kita pagpagames lang no comment brother. Ayan, okay, kasama ni Ma'am Jobeline Vidal, manipod iti Ilocos Sur, na yung baga malem DJ Kids and to all viewers ko na. Ayan, kasama din, ayan, ni Sir Isidro Tabukol, manipod iti Banibangasinan. Sir Isidro, I think awang makaala, di sigurado, so nga baka mga bagiman di bangka DJ yun. And hello ating ko Joe M, ko na ni Ma'am Pitts. Ayan, good afternoon to everyone, mga ka-AKK. Hello, Sir Kickstop. Long time no live. Ko na ni Ma'am Gemini. So, pengard ba? Nabaygan din nga nag-live dun. Magkapamiss mo talaga tag-live. Natal talaga ito tagundaway. Kaya nga sa amin, ayan, ni Ma'am Maricel Gonzalez Rosende, manibuditi Team Charlotte. Magandang hapon po sa inyong lahat. And hello to all Team Charlotte. Pasok na kayo, sabi ni Ma'am Gemini. Nagabgabo ka no agwan taduwa nga matam. Tsaka makita nga rin Ma'am Lensky. Ayan, kaya kasama din ni Ma'am Sid Gawirang Ganal. Okay, standby lang. Gagani ka ma-restricted. Ni Ma'am Noe Lopez Papagayo. Happy watching po. Ayan. Ni Sir Richard Bundok. Good morning. Ay, good morning. Good morning. Well, good morning Sir Richard Bundok. Manibod di Las Vegas, Nevada. Sin City. Ayun. Sino ba naging sa mga guys? Kinandayo ni and sino ba yung mga bagong pasok dito guys? Ni umay ka natin Charlotte, kanan ni Cristel, ni admin Cristel Joy. And of course, ayan, at the may pa-heart react tayo guys. Ayun. Cut off siya ng 4 p.m. Ayun ko na gila admin sa Tatagundaway. Alright.
ni Ma'am Zenny de la Cruz, ni Tita Rosemary Juan Julian, manipod pa iti Madrid, Spain, ni magdimagaba nagbuibuya Tita Rosemary Juan Julian. Ayan, pagkablao pa ni Tito Albert, and of course kay ni Tita Nancy Juan, manipod iti Madrid, Spain. Ayan, happy watching po tita. Ayan siya, kagsapsawalak Hawaiano, alakay DJ. Hamang alakay ni Mac Lester, nagwapo pa lang baro detoy. Kabagabla ba kini Tita Gloria Rabina Gabuat. Hello Tita Gloria. I-share mo man, hindi live streaming na yung Tita Tatno. Dagutay pa yung nukatat ng amalem. Ayan, thank you so much po. Ma'am Mariel La Cuesta Espejo, happy watching po and welcome to AKK. Alex Manguhom, kasama din ni Ma'am Lucy Bukubo. Hello, Ma'am Lucy! Ayan ka po, ang bubek na tayo, gulawin ti Locos Mixed Bananas ko na natin. Yes, wait, tama. IMB. Ayan, may kasama din ti Pawili-Wili William Wallen Show. And of course, Stop Luke and Lucy. Ayan, ang buya din kami kagay kamsa. Di programa da Ma'am Lucy Bukubo every Monday. Ito Pawili-Wili William Wallen Show. Iti oras ti alas 5 ti bigat ti Pilipinas, sa kinganat ti alas 7 iti bigat. Ayon. And mamay tati agundawa iti live streaming iti IMB, Ilocos Mixed Bananas. Ayan ni Mang Kanuts. Ni Mang Kanuts. Oo, ni Sir Sir Ventura, nalipatak Benny Ventura pala yun. O, yun, kini Ma'am nalipatak tinaganan. Ayan, kaya kasama natin. Hello, kini Ma'am Rowena Agbisit Gascon from Cagayan Valley daw, sabi ni Ma'am Rowena. Happy watching, Ma'am, and welcome to AKK. Main kulatan, sir, at agapong at taga-Hawaii ko na ni Ma'am Rowena. Alak iti message ni Brother Mac Lester, kitagsabsabol ano ti partner na kano, kuta na rin ti solo kuna ni Brother Mac Lester Agkawili. Oo, kaya na deta, kaya na kayo ngabiyagun. Di magamalit tayo amin ang J-Watching ka ni admin tayo Cristel Joy Andres Pascual. At timiti ni Ma'am Arian Armada, hello. Okay, itatagon daway. Ayan pa shoutout DJ Kicks watching from Hong Kong. Kana ni Ma'am Catherine Dinasa. And hello and happy watching Ma'am Lucy Bukubo ko na ni Ma'am Pitts Ventura Hipolito. Ayan kantakte mo, madamdaman ni Ma'am Lucy. Amok dito, paborito na kakantain. Aloha everyone, ko na ni Sir Richard Bundok. Hello Sir Richard Bundok. Ayun. And sino pwede gini sa mga guys sa Tagundaway? Kani Ma'am Jodeline Damian Ralieca. Hello po Ma'am Jodeline. Ayan, i-share the live streaming tayo guys. Saklalo ka, dito kong pwede share buds na. Ayan, tapos natutay pay. Kaya tapos na nagrag-sakmit laeng. Itatanga malem, gagayim ka kakabsat. Okay. Kaya of course, kadigiti ba kahit na nag-request iti Ilocano Tagalog when English songs. Ayan, mabaling ka na tag-comment kati live streaming tayo. Tapos nang sunod kati mapante kantain. Itatagundaway. Ito tatamayat pala ti boses tayo. Matangim talaga, paparawak kami nga talaga guys. Medyo madi-madi pala ang talaga ti bushish tayo. Ayun. Okay. Alright, kadigiti ba ito doon kahit na nag-request guys. Ayan, mabaling ka na tag-comment kati live streaming tayo. Tapos nang sunod kati mapantay kantain. Okay. And alsin no pwede kiti simrek guys na tagundaway. Okay, itataro na gundaway karon guys. Ayan, isagotak man ti may isang sonata. Mamis ka unay request ni Ma'am Zir Gawerang Ganal. Ayan, ni Ma'am Lucy Bukubo manibuli ti Pawili-Wili William Wallen Show. Kantahin mo nga Kompas Pogi. Ano yun Ma'am Rowena? Hindi ko po alam po yun Kompas. Okay, dito nga rin guys. Sagutuan para katagay amin. And kasama rin dedicated to Ma'am Lucy Bukubo Manibuliti, Pawili-Wili William Wallen Show, IMB, and of course, SLL. And iti Sonata Number 1, Baby Blue. She wrote me today that she won't come back to stay.
that she only comes to pick up her clothes. She wrote, I must not cry, that her love for me has died, but she found somebody else, I suppose. Baby blue, baby blue, do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. Alam ang salad! Ayan guys, narinig ito ang Mama Lucy Bukubo. I know I must forget all the good times we had, but I know that I can't forget you. You're still on my mind, and I know I can't find such a girl as my sweet baby blue. Baby blue, baby blue. Do you know I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue, baby blue, baby blue. Do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. How I need you, how I want you, baby blue. Yahoo! And para kini Ma'am Lucy ko pa ni Matia, Pabili-Willy, William Wallace Show. At the request ni Sir Richard Mundo, Bianchi Hawaii. Narigat na tuubiyag di Hawaii, trabaho akan kanayo, nuwag surat ni kabagyan dumawa, ibagalat kaya't naagata, agriing habang rikata kabagyan, sursurwen tay at trabaho, ibusak sa tuten takulap mo, tapno rumag ay dagmo. Idalaam mo rigat at trabaho, ipayen piman makutkuti na pudo,
biyak ni Hawaii. Ay, biyak ni Hawaiiano pala yun. Ala, sige nga, sabi pa lang sa Richard Bundok. Sabali pa kayo din biyak ni Hawaiiano. Alright. And happy watching again ni Ma'am Charlotte Ginto. Ay, hindi natin kapal lang mention Ma'am Charlotte. Eh, nakaring pala ni Ma'am Charlotte. Hello kini Danny Ken sa mga vlogs, DJ Mel. Manipod ni Radyo Karuba. Happy watching DJ Mel. Narigat na tuog biyag di Hawaii. Trabaho akan kanayon. Nuwag surat ni kabakyan dumawa. Ibaganat kaya't naagata. Agri habang ring naka kabagyan. Sursurwen ay ang trabaho. Di mo saksakutin nakulap mo. Tapnun rumang ay biyag mo. Di dalaam mo rigan ang trabaho. Di PNP man mapudkuti na budon. Agraman pa'y Domingo. Rigirigan mit nga palalo. Dito'y Hawaii kapsat ko. Rigirigan mit nga palalo. Dito'y Hawaii kapsat ko. Alright, ito sa natatapuluan. Biyak di Hawaii. Okay, ada request si DJ Mel. Kita basahan naman din request si DJ Mel. Ayan kanta man di kinanta mi di Vloggers Fest na pindas asonata ko na ni Daddy kin sa aming vlogs ni DJ Mel manibod di Radyo Karuba. Ayan, most requested song data DJ Mel. Sige, standby lang DJ Mel. Takantayin naman dito yung request mo. Kaya kasama team. Ayan dito okay, happy watching pa ni Ma'am Jovelyn Chua Dagdagan. Kasama rin ni Bessie Quincy Sabella Alonso. Mali po dito Huaypao Hawaii. Ayan pangablaw pa ni Blakey Boy. Hello Blakey Boy. And of course to my brother Sam Alonso. Yan kasama ni brother ko ni Clifford Michael Bautista manipod ni Big Island Hawaii and kini Mami Juliet Rakarabi manipod ni Big Island Hawaii and of course kini Uncle Baldwin Rabi manipod ni Big Island Hawaii. Ayan nasa 33 eyes as of now. Talaga ba? 33 eyes. 33 eyes. Ayun. Ayan, keep on sharing guys. Kali kita pwede share buds na yan. I-share yung live streaming tayo. Tapno at dutay pa yung tatangod daway. Alright. Isan pa rin request ni Mama. Ay ni Mama DJ Mel. Kantayin tayo ka. Request ka DJ Mel nga ro doon. Ito tatamayin pa lang ti patayo. Bush-bushes tayo. And di kanto pagledangin tayo sidong ko. And dito in-sponsoran ni Ma'am Charlotte Ginto manibod ti Roma, Italy. And of course, kasama din ni original composition ng gabagin ni Mr. RJ Lorenzo nga kinantay tinumutoy biyang at da kumamit taga Hawaii. Neto ka ni Ma'am Rowena nga maging friend ko ka na ni Ma'am Rowena Agbisit Gascon. Ay, it takes time. It takes time matapno maalam met itirik na digidi taga Hawaii Ma'am Rowena Agbisit Gascon. Ayan ta adan to yung marites kundo madamdam magagayem niya kakabsat.
Ayan, dyan lang, DJ Geeks, madamaman aradong ka na ni Sir Richard Bundok. Ala po, mangiramang ka nga rin. Sir Richard Bundok, okay. Ni Jade Kirby Cristobal Vlogs, hello. Hello ka ni Ma'am Rose via Eugenio. Ayan, hello po sir from Marcos, Ilocos Norte. Ayan, happy watching. Kadigiti taga Marcos, Ilocos Norte. Naminsan nakman di ikamang, dita Marcos yun lang. Nang daksang gasat, ang madikan hanggang nagkatuloy na sa balimot tinapanan na. And hello pa yan ni Riri Bookman sir, kuna ni Ma'am Rowena. 6 by lang ma'am, takantayin naman iti request ni DJ Mel, manibot iti Radyo Karuba. Ayan. Okay, dito nga rin guys, iti request ni DJ Mel. Isagot ko man para katakay amin guys, iti nga sunata. Ayan, iti di kanto paklet daangin to'y sidong ko. Ayan, para kaligit in love. Di Lensky October 13, Find in Love. Daklaan mo. Agyamanak tadinteng ka tuy biyag ko. Sir Bundok, awan sa pule ko dayta panagayat mo. Naragsakak nusika at dato'y danat agyamanak tiyayat nga iparparik na namnamaem hinapudno ngayat ko ket ikarik nga ayaten ka hiyawan patinggana jagtugam den aguliban tayat mo iparik nakken ka tuyayat nga awan ka asping na sapay la kumabiyag ko tadi nagtupulus pagled daangin nam namaem asigsigan tulaeng ipudno nga ina ay ayaten inak ngarut awaten dayta ayat mo nga awan ti makaarta when biyak ko ipatpatik ka unay hinapudno ket di kanto pagledaangin tuy sidong ko. Ay nag-request ni DJ Mel, manibuliti Radyo Karuba. Ayan, dahil din sa aming vlogs. And of course, and iti sa nakanabuluan, di ka pagledaangin tuy sidong ko. Ikunakon guys, damor nga i-request yun, di nga kanta. Damor nga dot Jollibee man itatama na gundawayen. Di ka na nga bakakpanin.
Namnamaem Inapuno Ngayon ko Ket ikarik Nga ayaten ka Iyawan patinggana Jak tugang dem Agulibang Tayat mo Iparik naken ka Tuyayat Nga awan kaasping na Sapay lang kumabiyag ko Tadi nagtupulus Pagleda angin Nam namaem Asiksikang tulaen Ipudno Nga inka Ay ayaten Inagarut awaten Dayta ayat mo Nga awan di makaarta Uwen biyak ko Ipatpatek ka Unay Di napudno Ket di kanto Pagleda angin Tuy sinong ko Ket di kanto Pagleda angin Tuy sinong ko And tingin sama sa nag-request ni DJ Mel Malibot ni Radyo Karuba and of course Daddy Ken Sammy Weng Vlogs. Alright. Ayan na dati di kanto pagleda angin to'y sidong ko. Ayan, di ka nagdaman Jollibee ko. Okay, sino ba naging sa mga guys? Nice voice ka na ni Ma'am Myla Marcelo Singpet. Thank you so much Ma'am Myla. And of course, may tukano po masyar ni Sir Richard Bundok to na agawid ka no. When Sir Richard Bundok, may kandulat na po masyar ni Sir. Open na open. Kadidi kayo na may bumisita iti studio. Ay mabaling ilan na may no kadidi guys. Ayan na, i-message dak no katap no amok no iti mapagpakadaan ng brain mo. Okay. Kaya kasama din, ayan, nagkaduwati ko tatagundaway ni Kuya Gerald Ruska na malo na kasangalang the boat is sinking. Kadamamalin. Okay. Hello po, DJ Mel Passion Dugay. Balensyo ka na ni Ma'am Myla Marcelo Singpet. Nagyaman ako ni DJ Kickstop. Ang ganda ka na ni DJ Mel. Thank you so much, DJ Mel. Kaya nakapimitas ka launay. Ayan, nagkita kami di INB Fest. Ayan, nag-20 studio DJ ka na ni DJ Mel. Dito ilaing no ka Barangay 34B, Gabo Norte, Lawag City. Dito eastern part iti Metro Gabo. As itiklain iti Lawag International Airport. Ayan, no kayo nagluwag di aeroplano guys. As itiklang no kakanyam iti aeroplano. No kahit yung may yanod, no kati karayan, ada no kamit karayan no kami dito, yamin bye-bye. Okay. Ayan, kanina ba nagiging sobre guys? Ayan ni Ma'am Marian Dam, happy watching po. Ayan, nagiging team Charlotte, team Diwig, team Marites, Kumarites. Ayun, sino pa nagiging duma guys? Team Ulaw. Hala, pa nagiging team, ano din ko ni Sir Richard Bundok. Team Latig sa DJ. Team Pugsit. Ano pa yung pa eh. And Ma'am Justin Mingala. Hello, Ma'am Justin Mingala. Ano din nag-respeto tayo kung daw ngayon. Kitakman. Nalipat ako. Tsakot makastahanan. Madamatawag jay nakainlaban na ma'am. Gana ni... Aman. Okay. Pakihap man kita. Doon mga request you guys. Kadyak mo makitan. Okay.
Ay dito tagundami nga guys, iti nakasangbat iti interdental brush. Interdental brush. Ayan. Ayan, congratulations kay ni Ma'am Sir Gawiran Ganal. Iso na iti first winner dito tagundaway. Ayan, in 5, 4, 3, Ma'am Sig Gawiran Ganal. 2, 1. Anda ba ni Ma'am Sig Gawiran Ganal? With the hashtag, code kan di AKK lang sapat na. Okay, congratulations Ma'am Sig Gawiran Ganal. Alright. Napanan dito do mga request dito yung guys. Ayan na i-comment nyo ang pwede dito mga request nyo. Congratulations again kini Ma'am Sig Gawiran Ganal, our first winner ito Tagundaway. Ayan, okay. 8KK lang sapat na. Yun. Napanan ni Bossing Tengatan. Hello kini Bossing. That mean brother Sir Edmond and Sir Ed Agustin, Manipuliti, California, USA. Happy watching begin ni Ma'am Jenny May. Danak ko na ni Zed Gawiran Ganal. Nakalata. Oo. Ayan, okay. Ayan, dikit kayo na request guys. Ilocano, Tagalog, na English songs. Mabalik kayo, tag-comment kayo, streaming tayo. Tapos yung sunod kati, mapantay ipato ka rin Tagundaway. Alright. Okay. Ay, ultimate ni Ma'am Heldina Pascual. Happy watching, Ma'am Heldina Pascual. Okay, kita naman pwede di dadumay ito yung request.
apay kumet ken ka hinapud mong naayat ko ken ka ngem apay ita hinggamet den linipan hubyak ko agsukli katuy den na tama iliwa ko ken ka kaintag na namin ang supli katuy den na tama iliwa ko ken ka kaintag pasugyen hani ayan la 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 Tainta pasubrien tani ayan And this is number one pasubrien tani ayan Ilocano version iti I've been away too long and iti kinumpos ni Ma'am Ronette Lagontino and underpeg ni di quality ni Kuya Dimple and the Dimple Music Live Stream ayun DMLS ay nice sir like ko pa na ni Ma'am Charlotte nakagagmanti ka ba mga kanta ni Ma'am Charlotte and thank you so much Ma'am Charlotte. And of course, kadigilipay sa Merekpeta Nagundaway, Ma'am Shine Lau sa Emperado. Ayun, happy watching po. Ayan, sino pa yung mga bagong pasok natin dito, guys? Let me check, guys, at i-shout out natin dito sa ating live streaming. Ma'am Desulan Raquel, happy watching po. And sino pa yung mga bagong pasok, guys, dito? Ayan, standby lang. Ma'am RMD Labartinos. Ayun, happy watching po. Ma'am RMD. Di Ma'am Nelby. Hello, Ma'am Nelby. Yahoo! Okay, kanagdibigay tayo nag-request, guys. Asan na yung mga ibang request dito kanina? Hindi ko na makita, guys. Ayan, i-comment nyo lahat na pwede kita request yun. And thank you so much, Ma'am Pitts Ventura Hipolito. And di Ma'am Charlotte. Ma'am Iser Noise Kirama, happy watching. Ravi Baritua Campaner. Ma'am Nanette, thank you so much po. Ayan, maraming salamat. At ito request ni Admin Crisel Joy Andres Pascual. Talkalpas la una ino ka di kan to pagledangan di sidong ko. No kantaik no kamanin nga no kantaik man di no kamanin Crisel Joy may kadwa no ka nga Jollibee no kwan. Kantaik manen. Ayan, ikaw ang dahilan. Gandang hapon po, sir. Sabi ni ikaw ang dahilan. Bakit ako ang dahilan na naman? Lakay Akalbo, dito request ni Sid Gawin ang Ganal. Ayan, okay. Adan to imaritas kung to madamdama, guys. Dito ko medyo tapno aware din amin kagayang nga kapsat. Dito nga imaritas ko. Ito madatatang gundaway. Ada kami di kita tapamatay mo sir kickstop para ni Crystal Joy. Sige, standby lang ako dito request. Ayan, okay. Ada dito pa namin guys. Ada hamak kay didakas ti tumulong namin gagayang nga kapsat. Syempre, ada ko mo dito parte iti biag tayo nga ilugate sa kabasit iti magbagi tayo.
aglalo no hanti o niya mamo ka digiji ka tattao nga kasarsarita. Word, anda kami niti di ko nakon aglalukot ni Iram Raman dati programa nga AKK. Tapos ti pagkasasarita yun ko digiti sponsors iti AKK gagayim nga kapsat. Ada digiti pera dalos Venus nga viewers ting aming gagayim nga dati agbes message da iti sponsors. Nakababay di ka kasang bobraw nyo no kagagayim nga kapsat. Oo. Okay, kaya aglalo no di ko no amam mo di nga taong gagayim nga kamsat hanyang ichat no ka isudak nakababain. Handa mo kidi na imot iti when it comes to money matters game no kakasta nga banbanag natin imes message iti sponsor gagayim nga kamsat nakamadmadi nakababain launay ngamin di kita kakasta nga aramiden ti daduma pera dalos Venus gagayim nga kapsat. Italtal natin ko mabasang kabasit iti agmes message kadigiti sponsors aglalo kadigiti live streaming nga papapanan tayo gagayim nga kapsat. Iyura yung nga isudati ag message king ka or iyura yung nga ti maalayo iti riknada kasjay hanga dati agames message kay iti sponsor nga kasi ti bagbagayo kanya dagat nakabad madilaon ay gagayim nga kapsat. Oo, promise. Iso nga medyo napakigtutan sa nga basi diti sponsor tayo kay niti numoto ibiyang at may ramraman pa iti AKK bagbagada nga pagbibiyaan naked AKK sponsor DJ in message na. Ayan, okay. No, agbuybuya ka man yung tagon daway. Alakat, ada siguro pag may namin na mo yung tagon daway yun. Hamak hindi dakas ti tumulong nga manukasya nga bambanag nga arami din ti viewers ka, di sponsors kat maday. Apay kat interest sakmet ay oo. Kasi nakababain promise. Isak pa iti mabain ka. Kita i-message yun ka. Kita sponsors ti live streaming. Aglalo no money matters iti bagbagayo kanya. Nagpangit nga kitkitaan. Promises. Oo. Ni magkumano ti amamoy isuda or ni magkumano ti super close kayo. Ganon. Nagpangit nga daw dawatan kan utang. Okay. Ibagak kumat na gana ang haanan. Let's take it confidential na lang sa pangalan. Pero kung nanonood ka man ngayon, wag mong gawin sa ibang live streaming. I think may issue ka na before. Pangalawang beses mo na to. Pag naramdaman ko ulit na may mga mini-message kang sponsors ng ibang live streaming o kaya dito sa AKK, ako na mismo ang mag-ubos sa'yo dito. Promise. Oo. Handa mga na-emote nga no super close kayo ka digita o nga message yo. Aglalo no tayo nagamamu kayon or hanggang nagkita personal pero no naging close kay natal talaga mabalbalin. Oo. Pwede. Ngayon, depende kanya. Dano, nupat ganda kayo no saan. Kanya, hanyo yung rason iti panagbiag. Saad ti panagbiag na magpapadata yung mga kasjay. Oh, yun. Okay? Hanyo nga kukon iti anong taganan? Hanyo nga abusuon mo ti di kita sponsors iti live streaming nga iso ti pagkukuha nyo pagdawatawin nyo pagutangan nyo gagaying ansat kasi nakababain promise no ibasak la dati message na di baka da kayo ti mabainon. Oo di ka di at least di ka ti in kwakti live nga ada permiso iti in message na ngam na bahala ka nga nag-message kanya na no manak adapelang custom adapela babain mo no awan. Ayan ni Mama Emily Lau sa Rama di lijod ko kasabot
Di mo salita, sir, sabi di ba? Ilocano kasi yun, ma'am. Oo, mahirapan akong mag-Tagalog kasi baka may multa pa dito. Oo, mamumulta naman ako dito. Okay. Ayan, basta ko na akong guys, no ka-close yun akin, di kita taong or sponsor sa live streaming, pwede. For as long as kilalang kilala kayo. Kumbaga, ilang taon na kayong magkakilala, mga ganon. And then, syempre, may mga connections kayo na malapit kayo sa isa't isa. Pwede, pero nadedepende pa rin sa tao na pinag-messagean nyo. Ganon lang. Ay, ala, sino siya, sir? PM send, Sir Cakes, ni Ma'am Pitts Ventura Hipolito. Ala. Madi ka, mabalbalin lang gawa ang Pitts, ibagak tinagan na dito yung ikoklat nga as confidential at tatanagan nan. Oo. Ngamno, agpipuya ka man itatagong daway, agbain ka muton, promise. Medyo na-review pa lang tibang panunod ko, hampelangan na demonyoan. Nanuwan sa demonyong panunod ko, talagang iwaragawag kut nagam mo. Mangibabain ka. Uwan. Jack lang sure nung tagaan na dito, pero I think some part lang iti naikamang or jack lang sigurado. Gusto ko nita message mo DJ Lensky. Anaya. Ay magkikita. I think magkikita yung isuna ti sa Baliping live streaming isuna. Oo, ken may sapay salang sumrek iti AKK no ada digiti big amounts nga papremyo as jay. Ken no diti pabunot or paroleta umilang agpa-present ganon. Ti magana nga sabihin niya na ang tawag dito silent viewer lang siya, pero pagdating na sa ruleta o kaya sa bunutan andon, lalo na if siya yung nabunot, doon lang siya magpapakita, ganun lang. Siyempre may share ba siya kasi sinare na niya, and then kumbaga nag-register lang sa ating mga sa ating mga yung mechanics, ganon. Nadidim ako ng best marites. Ay, at least kasi kami ng ganal at the permission ko. Oh. Kaya may isa pa no, aware di pada nga viewers. Ayan. Nga handa po para hindi ka kasi talaga may ibabain ngayon talaga di. May ibabain kayo kung may ibabain or kababain. Pag hindi ka talaga kita ubra ka kasi dyan. Wow. Okay. Ito nga roti pagpatinggan ni Timarites ko na Tagondaway. Ayan, dated March 4, 2025. Maraming salamat. Kung kami dalang maamuak na message munti sa Baliping live streaming ng ng sponsors talagang ipusangkang ko na kanya na. Name reveal DJ ko na ni Ma'am Marian Abi. Nimbag tadiyo yung message ni Ma'am Charlotte or else nakiti makanon ti sa o kanya na. Awan ni Ma'am Charlotte yung message siyempre jak lang amon. Agkakamakam nga kwan sa uno ni Ma'am Charlotte nog. Ni bag tahan yung patpatagin ni Ma'am Charlotte na nag-message ko nakata. Okay. Ayun dito arti ko nga guys sa Tagondaway. Alaga da kita balaag lang iti na dumang viewers tayo na Tagondaway gagay nga sa digiti kasi nga arami din ti ayun na Vita, ano itong binasensyan mo dito sa live streaming natin? Huwag kang ganyan si gawin ang ganal or else mapalting ka. Okay. Ayan guys, ayan. At least aware tayo lahat dito guys. Dito lang sa AKK lang na i-reveal yung mga ganitong issues. Pero hanggang kami may hindi talagang ma-issue namin guys. Kaya at the permission ko kaditi ni bossing tayo nga may ibaganat ibagak ti live streaming kasi pati iso namin nga talaga ngamin guys nagigtot ka talaga from promise nagigtot iso na.
Ken may sapay, dinadamay ang pangalan ng AKK dahil daw nanonood siya ng AKK daw, ganito, kesyo, ganyan, ganon. Ayan. Okay? Ipalapal mo na Pilipinas latan ka na ni. Okay. Okay. And nagkaroon din di pagbating ganit ni Marites sa itatagon daway, guys. Non-stop ngiwat-ngiwat ko kada. Wow, tayo, Diyos ko, kunak lang arudom. No, inaipatang ni Ma'am Charlotte, iti message. So, kunak lang arud, Jack Mao. Hanggang pulos may salakanan. Bagi na salakanan kan. Awan, ana ni Ma'am Charlotte yung message. Tangan, aga kamakam nga, di malamlamot yung aso na marasibyo. Aglalo mo, hindi na kaya mamong talaga, guys. Noon naman muna kailangan, di comment section lang, lakas jay. Awan, Diyos ko. Okay. Ano, dito alaman sa sir, kanana, ang mahiwagang mensahe. Kanana, di jay. Okay, hanggang ko kay magadoy ng adamot permission ko kini bossing nga ibaga kano yung live streaming tapno mabalaagan kay ang viewers aglalo kadagiti viewers ken kadagiti sponsors iti duma nga live streaming iti Ilocos Norte ken intero ang Pilipinas ken iti lubong nga paggargarawan. Ayan, sige lang sir, agdingig agluto nak na ni Ma'am Joycelyn Bulusan. Ayan, okay. Oo. Dito sakit dito from ano pa dito ibaga klatat jak lang sigurado no na ikamang or duwa nga nga lugar ti agparpara kami nga kanaket nga ayan na Burgos ken Pidig ata no Jack Mariro basta damok ket Burgos damok. Okay, iti nangabak nga ron iti chicken skin ni Sir John Paul. Ayan ni Sir John Paul. Agibagayan ti GC ongtan kayo. Charlotte. Gusto na kanila kit permi mabain na ko ne. Interes akbet nga artim bagak. Hello Ma'am Jessica Tumakag. Ayan, andito na si Ma'am Jessica Tumakag. Ayan, sino ba kita elect Sir Kicks? Okay. Ayan, from Jakala mo no, na ikamang Burgos or taga Burgos or from Pidig Tipon na or na ikamang lat Burgos, mga ganon. Sir John Paul, andito ka na ba Sir John Paul? 5 4 3 2 1 Kakasi akpeng at taga Burgos po tanga DJ Kicks na. Ama ay DJ Mel, ano? Agbuy-buya pa iso na live streaming mo. Agbuy-buya pa iso na ti sa balibay nga live streaming magkikita tanagan naked. Medyo summer part na pabida iso na kano daduma. Ayan. Oh my God, pidig pa nakababain ko na ni Ma'am Charlotte. Hindi ko nilalahat pero based iti resources ko gagayim nga kakabsat based ka iti nalalaing Marites iti Ilocos Norte. Ayan, from ni kamang Burgos or from Pidig na ni kamang Burgos or something like that. Ganun lang. Okay. Awan ni Sir John Paul ni admin, awan ni Sir John Paul kanom. Ada din AKK pa. Wrong spelling pa. AKK pa ang sapat na. Wrong. Na-void kan. Void na yan. Void daw. Ayun, I'm so sorry, John Paul. Ay, check nyo na yung ibang ano, guys. Puskul rupa nagarod ka na ni Ma'am Kimi Wamin. Narongkod ka na, Sir John Paul. At saka late ka na. Okay, gura ka kanta ko pala. Ito ikaw ang paborito ni Ma'am Charlotte. Napanan natin paborito ni Ma'am Charlotte dito idotan. Agori ka ma? Later PM mo kanyak dita may isang. Alat itawag kunto ka digin ka Ma'am Charlotte. Opo unayin aya. Okay, dito nga rin guys. Isagot ko para kata kayo amin gagayin nga kapsat.
I'm so sorry, Sir John Paul. Ayan, na-late ka na po. Ay, nako, Diyos ko. Promise, nakababain talaga kasi nga aramid. Okay, dito nga rin guys. Isagot ko man kay ni Ma'am Charlotte. Kapno, kabasit ni. Mamaw-mawang, basit na ulo na. Eh di, sikat na ikari para kanya. Naumutang. Inagkadla parigaten na umutang. Nga agunoy dita sadyam. Nabayagen akayat ka, nabayagen agusto ka, ayat marikrik naken ka. Itunggal makita ka, ragsagot nagpaydumang. Hililiwek nga prusan ka, hililiwek nga maagkal ka, kinabudlungay ayaten ka. Awan oras, hati ka sa pulen. Awan oras, ati ka panpanunuten, ni marka katoy naken. Tuyayad ko para ken kalae. Jag agtal na amang ibagbaga, asikat biyag ko ingganag inggana. Jak pauma amang ayatken ka, ay ayateng kat nagpayduma. Happy watching, Ma'am Lani Rabanal, Malibuti, Hong Kong. And happy watching, Ma'am Lani. And of course, dito may isang paborito ba ni Ma'am Charlotte. Ayan, sikat na ikari para kanya ka na umutang ka na. Ititunggal makita ka, ragsagot nagpaylumam. Hililiwek na maprusan ka, hililiwek na maagkal ka, kinabudlungay ayaten ka. Awan oras, adi ka sa pulen. Awan oras, adi ka panpanunuten, na ibarka katoy naken. Tuyayad ko para ken kalae. Jak agtal na amang ibagbagam, asikat biyag ko ingganat inggana. Ayaten ka ma ay ayaten kat nagpayduma. Sikat na ikari para kanya. Ayan, sa number 1, sikat na ikari para kanya. Ayan, sa birthday request ni Miss Kunay. Kasabi din dito napamatek mo. Alright, thank you so much, Ma'am Charlotte. Ayun, request nga Ma'am Miss Kunay. Dito kabaro nga sonata. Ayan niya kabaro nga release nga kinatan ni JP Ryan Bugawisan.
Manibo diti pasukin Ilocos Norte. Original composition na gabagan ni Mr. RJ Lorenzo. Nga ni sponsoran with ni Ma'am Arlene Akob. Manibo diti Singapore. Thank you so much Ma'am Arlene Akob. Kasmala tagtaga inip tikawan mon dito'y tinak awanen di maaramita no day tapusom kenrik nam ket na uman kuma apasublien ngem amok adinakon ipatpateg magawidan panagarubos to'y luluwag amangrik na di sa emto'y kaungga Mamis ko unay barat tarakop mo Mamis ko unay samit ni agek mo Kaile ko dagedi panaglainom Ngem mawanem jak mapasubling ta ayat mo Ay ayek unay na ito'y rikna taapay kastoy banag niyan ayat ta awan tilaban ko amang ikut ken ka nutay tapusum ket atan agtagikwa Manla tagtaga inip tikawan mon dito'y dinak awanen di maaramida nutay tapusom kenrik nam ket na umang kaya't kakuma apasublien yan mamuk ka din akon ipatpateg jak magawidan panagarubos to'y luluwa amang rikna di sa emto'y kaungga Mamis ko unay barat tarakop mo Mamis ko unay samit ni akek mo Kaili ko dagiti panaglailom Ngem mawanen jak mapasubling ta ayat mo Ay ayek unay da ito'y rikna no apay kastoy banag niyan ayat ta awan tilaban ko amang ikut ken ka no day tapusom ket addan nagtagikwa awan tilaban ko amang ikut ken
pusom ket addan nagtagikwa Nuday tapusom ket addan agtagikwa Okay, ito rin sunatan na paluan iti Mamis Ko Unay. Another requested song tay Tapamatek Mo. And ito sponsoran with ni the Twin Brothers, Sir Edmond and Sir Eddie Agustin, Manibuliti, California, USA. And original composition ng kapagin ni Mr. Argel Lorenzo. Laki ng tatino mo to'y biyang. Ay maraming salamat po, bossing. Ayat ko, ipaay ko ken ka Namnamae, pamateg anak pa'y duma Awanen, sa baling ay nag-ayaten Si kalaeng, ingat tong paltanen Iyawat ko, daytoy puso Sapay ta, sa limet metam kuma Si kalaeng, ti inakipat pateg Biag tuy biag ku, agyaman aken ka Tapamatek mo, isuiti biyag ko Sapay ta, di nagpaldaangan Ikarim ngarud, adi nagbaybayan Si kaken siya, di agmay maysa Ayan, maraming salamat po, bossing. The Twin Brothers, Sir Edmond and Sir Eddie Agustin, Manibuliti, California, USA. Happy watching ini Kuya Leo Storm Rider, Manibuliti, Ilocos Norte Vloggers. Happy watching, Kuya. Daytoy ayat ko, ipaay ko ken ka Namnamae, pamatek anak pa'y duma Awanen, sa baling ay nag-ayaten Si kalaeng, ingat tong paltanin Iyawat ko, daytoy puso Sapay ta, sa limet metam kuma Happy watching Tita Nancy Juan, Manibuliti, Madrid, Spain. Himbang di ba nagboyboyan Tita Nancy Juan? Biag tuy biag ku, agyaman aken ka Tapamatek mo, isuiti biyag ko Sapay ta, di nagpaldaangan Ikarim ngarud, adi nagbaybayan Si kaken siya, di agmay maysa Tapamatek mo, isuiti biyag ko Sapay ta, di nagpaldaangan Ikarim ngarud, adi nagbaybayan Si
Sir. Ganun ni Ma'am Charlotte. Adi nagbaybayan. Again, thank you so much, bossing. The twin brothers, Sir Edmond and Sir Edelstein. Manipuliti, California, USA. Sikat ken Ayan, padaan ang gagayang kakapsat. Iti kabaron ko man yung sonata. Ayan, it's an Ilocano novelty song. Ayan, padaan ang gagayang kakapsat. Original composition. Nagagpumikin ni Mr. Argel Rensom. And of course, secret pa lang nung sino dito yung sponsor na gagayang kakapsat. Okay. Alright. Is watching na pa naman yung BFF ko na ni Ma'am Lensky ni Sir Richard Bundok. Ayan nga, the winner dito sa Gondawe, guys. Inagsong bati di NYC. Ayan, congratulations kay ni Ma'am Justine Mingala. Ayan, siya po yung ating second winner. Ma'am Justine Mingala. And the isang batang NYC. Congratulations, Ma'am Justine. In 5, 4, 3, 2, lang, sabat na. Yan, thank you so much. And congratulations, Ma'am Justine Mingala. Okay, tuturo gunaway, guys. Talaga, paparang talaga. Ano ba request nyo? Wala ba kayong request? Ayun, wala ba kayong request dyan, guys? Para pwede natin kantahin dito sa ating live streaming. Ano tadi kantek man dito, wait lang. At anong isan, namin kanyak dati kitakman. Pansit ko, mama, bisina kong kanan ni Man Sir Richard Bundok. Kaya mo, dati yun. Magkita ka, aking sinta. Nasabi ko sa sarili, ikaw na nga. Ngunit nalaman ko na ang iyong puso ay mayroon na palang nagmamayari nito. Masaktan ang nararamdaman. Paano na ako? Paano ng pag-ibig ko? Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Maasa pa rin hanggang ngayon na balang araw ako'y iyo rin mapansin. Sana'y iyong damdamin ang bulong ng damdamin sa aking munting awitin. Maghihintay sa habang buhay hanggang sa araw na kay muling malaya. Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. First time ko kantahin to, guys. It's sa Tagalog. Baby, I love you. I love you po na natatagundawin ni Madam Dama. Ay, titam. Uray, titam. Kuna na. Sana'y iyong damdamin ang bulong ng damdamin
sa aking munting awitin. Ako'y maghihintay sa habang buhay hanggang sa araw na ika'y muling malaya. Baby, I love you, mahal kita. Baby, I love you, walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo, baby, I love you. Sana'y malaman mo, baby, I love you. Sana'y malaman mo, baby, I love you. And baby, I love you. I love you. Okay, tatara ko tawag, guys. Ayan. Okay. And adar kanya kang guys, digiti listahan, digiti nag-heart react, nasa 44 eyes, pero ilan yung, ay 44 eyes, nasa 44 heart pala yun. Ayan, ilan yung nanonood natin ngayon guys, nasa 26. So asan yung iba dito guys? Okay, tatawag ko daw yung Rod. Mapanti mapay ipatukar pa lang, hindi may isang kinanta din mo tibiyang. Eh, habang i-plus masar ko dito yung roleta tayo tatagundaway. Ako yung sa sidik guys, baka no, ano? Ayan din sa natin na buluan, Buludekman, kaayat na. Dedicated din sponsoran with ni Mama Karina Andres, manibod di Honolulu, Hawaii. Dito nga sa nata. Original composition na gabagin ni Kuya Charlie Angel Corpus. Ayan, iti manibod iti old school jam. Okay, dito nga natin sa nata na buluan, Buludekman, kaayat na. Ibagaman kadi ken kuana abuludek mandayta ayat na arasun adi pulos agtal na daytoy panunot ken rikna. Minsan mapalpanunod ko nuapay launay ken kasano tasyak tay karelasyon mo ngem sa balimen di ipat patek mo anya kadi a klase day tapuso taapay asabalit kayat mo siyakla kuma ngarut isuna tapno siyak di mo idadaduman ibagaman kadi ken kuana abuludek mandayta ayat na arasun adi pulos agtal na daytoy panunot ken rikna. Buludek man dayta ayat na tapno mapadasak met rikna na
tayada mangipatik mangilala uray kadag ito'y laeng kuma. And the sunod na puluhan, iti Buludek Man Tayat Na. Iti sponsoran ni Ma'am Karina Andres. Mani po iti Honolulu, Hawaii. Thank you so much again, Ma'am Karina Andres. And of course, ni Kuya Charlie Angel Corpus. Iso na po iti aking composition neto. Maminsan mapanpanunod ko luapay launay ken kasano tasyak tay karelasyon mo ngem sa balime ipat pateklo anya kadi aklase day tapuso tapay sa balit kaya't mo siyakla kumangarut isuna tapno siyak di mo idadaduman ibagang man kadi ken kuana abuludek manday ta ayat na arasun adipulus at talna daytoy panunod ken rigna buludek man dayta ayat na tapno mapadasak met rigna na tayada mangipatek mangilala uray kadag ito'y laeng kuma tayada mangipatek mangilala uray kadag ito'y laeng kuma. And thank you so much again kay Ma'am Karina Andres. Mani po di Honolulu, Hawaii. Ayan, pangablapay kini Sir Isidro Tabukol manin. In mani po iti Bani Pangasinan. Happy watching again. Kini Sir Isidro Tabukol. Awan sama makahalan. Ito yung paging sumusar si Idro. Di kada agsagsaga naman ito nakulap kon. Tikat mga bakman tibangkan. Okay, tatara gundaway guys. Mga spin day mga riti. 2 winners pelaeng. And then to no before nga again live get agwa dito manin guys. Spin day to manin. Alright. Isubot lang apin nga. Tadi nga ma-chargers. Ready kong connected. Madigayam na kasaksak na di charger na. Okay, ito yung first winner dito Tagundaway guys. Let me check. Okay. First roulette winner ito Tagundaway. Hanggang yan sa certificate baka makwate kiniya kasta. Buluden na kano jay pamateng nata padasin na kano maipatek ko na ni Ma'am Lenske. Okay. Alright, ito yung first winner, first roulette winner. Gagayim niya kakabsat. Ayan, kita tayo mga ron sinut winner dito Tagundaway. First roulette winner. Ala, ni admin kayo. Ni Ma'am Joem Hermano. Ayan, Taberna Hermano. Ayan, ni Roleta dito guys, roleta dito. Joem Taberna Hermano. First roulette winner ni Ma'am Joem, admin tayo. Joem Taberna Hermano in 5 4 3
3. Joem. 2. Hello, Ma'am Marites Kak. I'm late kanon. Kana ni Ma'am Marites. Dati ba di admin tayo? Ama na admin tayo dito guys. Ayun, AKK lang sapat na. Alright, congratulations. Admin Joem. Next Ruleta winner guys. Shuffle natin. Okay, ito na. Magro-ruleta ulit tayo mamaya. Riring ko sir ko na ni Ma'am Marites. Good morning Ma'am Marites. Okay, meron na tayong winner guys. Ruel Cada. Sir Ruel Cada in 5, 4, 3, 2, 1. Sir Ruel Cada. Ayan, Sir Ruel Cada. Awan? Awan ni Sir Ruel Cada. Ayun na, AKK lang sapat na. Alright. Congratulations, Sir Ruel Cada. Okay, bubunot na tayo. Magro-relata ulit tayo mamaya, guys. Hanapin din dito. Doon pa yung request nyo. Ayun. Agbabakit. Ayun, hindi request si Agbabakit. Happy watching Sir Lopez Efren. Ni magdamag pa nagbuy-buyan Sir Lopez Efren.
Iti may request ni Ma'am Zed gawin ang ganal. Ayan, iti mahilig ti kalbo. Lakay kalbo. Ayan, iti nga rin guys. Basag, patukarak lang di request yung ang bibiyang ko di tanwon. Hi! Okay, iti request na lakay kalbo. Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyag ko. Lakay, di ragsak ko. Isu, di kapalay ko. Agas, apa, Hindi pabigsa. ka mahilig ti lakay kalbo. Isu kalasag na nuwag tuman anian at tipker na agbati werwer no tumirada napigsa Ay, metay Joem! lumailu Ano di dyan, kitakwan? napigsa metay Nasa yung mga nag-heart react na ni admin tayo. bumisong ang sanap sa pagpanirpir na sumikbang uray la nga aga ng sap aglalakay Ni Joem iti. Agar agbalita sa kwan, hindi lakay kunada Adala kaya kalbo, hindi nga ano na. Ag your Joem. awan bibibiyang yo padasen yume ilakay akalbo Lapsugin sa Richard Bundo. Ni Ma'am Lensky. lakay di kayat ko Ay, doon kami manin, guys. lakay itibiyag ko lakay di ragsak ko isu di kapalay ko Aha! agas apang pabigsa Bakit ka kalbo sa kawang ka na ni Ma'am Jesseline? Sa mo, Ma'am Nodla. kalasag na nuwag tuman anian at tipker na agbati werwer no tumirada Teletubbies. napigsa metay Ori, basta ka, bibiyang ko. napigsa Wala sumalaak. na ang kilawit ipresko Seresidro! sanak sa pagpanirpir na sumikbang uray la nga aga ng sap aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay karuba man nakibya awan bibibiyang yo padasen yumet ilakay akalbo awan bibibiyang yo sumapul kay met ilakay akalbo. Okay, ito request ni Sir Gawirang Ganal nga mahilig itila kay nga kalbo. Okay. Ang bahala ka dito amot din Ay nagmamarites tayo mo na tagundaway ngay. Okay, ito tagundaway arag gagayim ng absad. Kasta ata magdar kami ti live ko ni Ma'am Charlotte. Hanggang madala kay Ma'am Charlotte na madama nga i-plus pasar ko dito inapno. Next time, talagang sumala tayo man dito yun. Alright. Ayan. Dear Nobita,
Siyak ni Doraemon, nga best friend ni Nobita. At ako makayat ko isawang king ka. At may isa nga viewer tayo naagnagan. Ti Dorey tinagan na, Dorey. May isa ka taga Ilocos Norte. Nga may sabi nga agbaybuya pa iti live streaming. Kadigiti na dumaduma nga live streaming iti Ilocos Norte, kenti Philippines. Kastiman iti pakabuklan iti surat ko Maring Nobita. Adamay sa nga rabii Maring Nobita. Adyak pulos makatal na. Ket dito yung adyak pulos pakatalnaan ket isula iti pagsaksakta di tinakem ko. Tawag na. Iti may nga aldaw, Maring Nobita, nagsinapat kami kini Pareng Dorey. Kit kino na kanyak ni Pareng Dorey, Maring Nobita. Kumusta kayo kini Mare kunan? Nasdaawak Maring Nobita. Tadyak pulos mo sungbatan di pa-question kanya. Anak ko. Awan! Sige lang tayo, irabin ko nagplansa ko ng Jisilin. Bago malitol-tuloy mga rodon, awan mo ni Ma'am Lensky mo, makaperditi salunat. Wano, ituloy ko ito no, rabiin, guys. Nagkitawa lang kahit walang naintindihan, sabi ni Ma'am Jinky. Ituloy din nga ron, iti pakabuklan iti surat ni Maring Dorey, ni Pareng Dorey. Ni omot to, napanan na dati ko. Saludsod. Saludsod, kinsong bat. Kananang awan, anong oras ka din? Ayan, 12 minutes more before 5 p.m. Ituloy ko ito na rabin, guys, ti agkwentong katawanan. Mapamanta oras tayo yung kita, dapapanan man ito, madadamang kit kadwaktomet ni Kuya Gerald Rusqueta Malunaw, adanto man kasami amin, guys. Demo man. Aman sa ituloy mo, madikot atid ko, dito back to back, 3 pages kami, dito basa kami, back to back 3 pages. Isang umanay ti oras. Ituloy ko ito no, Rabi, gagayin nga kapsat, adanto pa'y pa-premium to pa'y kadato yung surat nga ibasak to no, Rabi. Isang padaanan ito no, Rabi, gagayin, mapangabakan iti 100 pesos. Okay, nataragon daway. Kita tayo nga rin din iti highest SS tayo nataragon daway. Agbuy-buya ka no, guys. Ay, nasa 35 eyes. Okay. Agkwate mga rod. Ada ba highest SS tayo? Awang mo 33 eyes mo lang, gayam, guys. Dapat ka 35. Alam ko't surutan nila tama, dati magaling na admin tayo Okay. Ag-shuffle na nga rin, guys. Okay. Itultuloy ko ito na rabi. Ito yung pakabuklan iti surat ngayon pred ni Pareng Dorey. Dorey. Okay. Ito rin, guys. Iti third roulette winner tayo. Ayan, dito roulette winner tayo, guys. Ituloy ko na rabi mga langaro doon.
Risian Galarpez. Ma'am Risian Galarpez. In 5, 4, 3. Risian Galarpez. 2, 1. 0. Awan ni admin tayo. Admin Team Charlotte. Ni Ma'am Risian Galarpez. Maya tagdengeg tabaros segmen mo sir. Ala charot ko la di Ma'am Nelbe. Ni ay tuloy ko nakanono rabi susto na kadin akit may babain na konsak na kante mo to. Okay. Ada ba di doy? Ni admin tayo. Ada awan ni admin Risian. Bisin sama ni admin Risian. Ronggod ka pa admin Risian. Kita kita. Jadi di mal alam ngamin. Nakalalis to ka nga. Awa na pa delete. Napanin delete kasi napanin delete di mo na nga comment na. Obokya ka lang rodan Risian Galarpe. Napanin delete guys hindi muna na nga ano na muna na nga code na. Dark sir ka na nag-delete mo daji narong code pa di mo na tapos in-delete na anat pang kunang panyami budul-budulod na kami muton. Ayan, give chance to others. Ma'am Risian Galarpez, I'm sorry. Itayak pa ikan ko na ni. Apo ka dijimot first code nagat kastamot wrong code mo di first code na. Mabudol ka, budulon na kami muton. Napa na delete? Naula jepyek. Napa na delete di mo na nga code na. Tapos nag-comment dito susto nga code. Awanin kat nabasak mag-ngar, di mo na nga code mo Ma'am Risian Galarpez. Mabudulak mo dito pang pumayang kanya. Budulong mo na, hindi ka kadwa mga budulong mo, hindi ka kadwa mo Ma'am Risian. Okay, give chance to others, Ma'am Risian Galarpez. I'm so sorry. Naala ka man Okay, next. Boyd ni Ma'am Risian Galarpez. Budol. Ada ka doon ni Lensky nga, budolon. Okay. Okay, next. Agwelgada name. Nakita mo ko admin ko na ni Ma'am Lensky. At daw ka doon mabudulan Okay. Ma'am Justin Mingala. Ma'am Justin Mingala. In 5, 4, 3. Justin Mingala. 2, 1. Ada mo berakala di raparaping ko na nagad budol mo di stop di comment mo na. Ayan yung gigilang sabat na kana ni Ma'am Justin. Congratulations Ma'am Justin Bingala. Mabudol tayo mo dati mo ni Risian. Okay, give chance to others Ma'am Risian Galarpez. I'm sorry ulit na nakaado ka mat di Team Charlotte. Dancer ka na ni Ma'am Joycelyn. Yes Ma'am Joycelyn, nakita ko. Okay, tatawag ko daway guys. Exit na kon sayang ka. Alright, nag-exit ka na ni Ma'am Risianen. Okay. Sayang talaga. Adot nakakita Hindi mo na lang kod mo. Di mo na kod na. AKK sapat na ko na. Naragsak ni DJ no at mabukya. Naragsakan na ka talaga no at mabukya kasi no mabukya kayo. Aglalo ang gigala nga maala. Bakit bangka? Okay. Kabutat di awan ti highest SS tayo hanggang mabot. Iti 35 eyes. Ayan na. Agbunot niya. Agruleta ti mga rodal. Another ruleta guys.
Okay. Ba't tayo sabot? Budol. At nakadwamon. Rishang Galar ay ni Ma'am Lensky. May isang nga budol pa nito eh. Okay, sino ti winner tayo guys? Next. Gabutawan ti kasta. Awan ti nakaalat ti 35 eyes. I-roleta ti latangaro doon. Ma'am Arian Armada. Ma'am Arian Armada. In 5, 4, 3, 2, 1. Ma'am Arian Armada. 0. Mabudol tayo mo. Dati mo. Katawa ko lang. Kikilang sabat na. Congratulations, Ma'am Arian Armada. Ayan, datang araw diti pakabuklan iti programa ti tatagon daway gagayem kay kakabsat. Ayan, diti araw diti mauding sonata isagod ko man kada kay amin. Diti may sa sponsoran ni Ma'am Araceli Liberato manibol ti Araceli and Dito Cute iti Honolulu, Hawaii iti sonata na puluan inayat kay di. Ididamo nga nasirpat ka, nagayat akun ken ka, sigud nga rimeg ta tibiyat, maigapu ken ka. Nga sa pulen tuy matak numadanunan manen panag-eskwela sikat inspirasyon ko pagweretan tuy lubong ko agadala na tapnulaeng adam may pagtangsit ko isulaeng ti maikari tapno magunod arapaap at kalikagong ko sika umuna nga sa pulen tuy matak numadanunan panag eskwela sikat inspirasyon ko pagweret ang mahiwagang mensahe Bokya si Rishan ay ayaten ka iti agnanayon inayat ka ti puso kenrik na sikan ti naikarikan niya isrusikan tay pagtungpalag inayat ka iti napudno sikan tinang bukel ti lubong ko mga iwan mang taripato tuy managayat a puso
pala iti ko na tapno laeng nagdamay pagtangsit ko isulaeng ti maikari tapno magunod arapaap akalikagong ko sika ti una nga sa puleng tuy matag numadanunan panag eskwela sikat inspirasyon ko pagweretan tuy lubong ko ay aten ka iti agnanayon inayat ka ti puso kenrik na sikan ti naikari kanya isusikan tay pagtumpalag inayat ka iti napudno sikan tinangbukel ti lubong ko mga iwan mataripato tuy managayat a puso inayat ka iti napudno sikan tinangbukel ti lubong ko mga iwan mang taripato tuy managayat a puso Okay. mga iwan mang Hello kini Sir Isidro Tabukol. Ayan. Sabi ni Sir Isidro Tabukol, makapalagip ti utang man ata akantan DJ Kicks game na pintas para dirigidi in love para ni Sir Isidro. Ayan. Thank you so much Sir Isidro. Dedicate original composition na gabokin ni Ma'am Araceli Liberato Manibati Araceli and Tito Cute. Ayan ang mahiwagang mensahe. Huwag pabudol kay Sir Richard Bundok. Ayan, wala pa prize. Tayo naka-screen record. Salang DJ ko na ni Ma'am Lensky. Okay. Ngayon dapat get 1 minute and 30 seconds. DJ video DJ screen record. 1 minute and 30 seconds. Agisend kay nga rin guys iyan ti page iti AKK no at screen record yung 1 minute and 30 seconds i-send nyo J page iti AKK nga rin guys apno da iti no sino iti mo na makasend iti 1 minute and 30 seconds nga nagsala-sala kita tagundaway nga naka-screen record iso ti mga bak iti Gcash idatanga gundaway. Okay, yuray ko nga rin guys no sino iti maka-send iti screen record within 1 minute and 1 minute and 30 seconds. All right. Ayan kita tayo mga sino di maka-send iti 1 minute and 30 seconds na nagsala-sala dito gundaway screen record. Meron ba dito? 1 minute and 30 seconds nga screen record nga nagsala-sala kita tagundaway. Okay, pasend sa ating page kung sino ang may screen record ng 1 minute and 30 seconds. Anak naka-screen record ko na. Ayan, ang requirements guys is 1 minute and 30 seconds. Ayan.
Kung meron naka 1 minute sa inyo guys, okay, i-accept natin kung meron naka 1 minute. Ayan, kung meron naka 1 minute guys, na naka-screen record, i-accept ko yan. Void. Okay. Pag 1 minute lang yung screen record nyo guys, yung sumasayaw ako kanina, itatanggapin ko yon. Pero mas maganda kung 1 minute and 30 seconds. Para pwede nating i-post sa ating page. Okay, bibigyan ko kayo ng magka-countdown tayo. Alright. Okay, in 20 seconds, guys, 20 seconds. $20, $19, $18, $17, $16, $15, $14, $13, $12, $11, $10, $9, $8, $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1, $0. Alright, wala guys. Wala nakapag-send. Wala nakapag-send guys sa inyo. Okay. Alright, dito nga rin di pagpatingan din programa din tatagundaway. Kadwa tayo di admins tayo ni Ma'am Jo M. de Taberne Hermano. Kasama din ni Ma'am Cristel Joy Andres Pascual. Awan ni Ma'am Cristel Ramos kasi buntis. And under the supervision of Mr. RJ Lorenzo, ayan po makatang maroting kagayim nga kakabsat, kada kay amin nga nakipasay di programa at tagundaway, di live streaming tayo, araw titi, kankanta, ken, kat katawa. Maraming salamat sa inyong lahat. And of course, to our sponsors. We would like to thank the following sponsors: Edmond Agustin and Ed Agustin, California, USA; Jaime Buduan, Waipau, Hawaii; Emilio Rogo Ventura, Guam, USA; Charlotte Ginto, Roma, Italy; Team Charlotte; Gemini Ginto Nicolas, Hong Kong; Araceli and Tito Cute, Honolulu, Hawaii; Araceli Liberato and Terry Nicolas, Honolulu, Hawaii; Rosemary Juan Julian, Madrid, Spain; Nancy Juan, Madrid, Spain; Aida Galiandes, California, USA; Sir Doms, Hawaii; Gloria Pegar, Honolulu, Hawaii; Edmond and Joseph Francisco, Honolulu, Hawaii; Lisa Rosales, Honolulu, Hawaii; Baldwin Rabi and Juliet Rakarabi, Kona, Big Island, Hawaii; Arlene Domingo Dait, Agustina Candelario, Soledad Calpito, Big Island, Hawaii; Carlos Richard Ricardos, California, USA; Team Walang Obligasyon, headed by Ma'am Janice Ricanya Berry, Alabama, USA; Michael Patrick Alcantara, Black Magic Game Farm, Lawag City; Jacqueline Ducosin, Singapore. Thank you so much. Are you guys looking for best quality souvenir, uniform, and t-shirts designs? Yet affordable to all of your occasion? Worry no more. Kai Customs is here to help you. Kai Customs offers different services like silk screen printing, full sublimation printing, DTF printing, and embroidery. They are also specialized in mud printing and offers quality customized t-shirts designs for your birthdays, anniversaries, couple shirts, family shirts, group shirts, jerseys, and school uniforms. So what are you waiting for? Come and visit Kai Customs located at Bergie 22 FR Castro Street, Log City. For more inquiries and more informations, please call 0921-295-3651 or visit their official Facebook page, Kai Customs. Kai Customs, whatever you taste, you are what you wear.
Pagod ka na ba sa paglalakad sa palengke para ayusin ang iyong mga fashion item? Or naghahanap ka ba ng isang abot kaya at walang stress na tindahan kung saan maaari kang pumili at bumili ng iyong mga fashion item from the comfort of your style? Jams Apparel is here for you! Jams Apparel, where you can find ladies and men's shoes, dresses and sneakers at affordable prices from the comfort of your style. You can visit Jams Apparel located at Barangay 10 Makini Street, Lawag City, besides Milpat Terminal, Bacara and Pasuki. Same building, Exponent Gas Station. Open sila from 9 a.m. up to 6 p.m. Monday to Sunday. Pwede rin silang bisitahin ang kanilang Facebook page, Jams Apparel. Everything you need on a budget, don't delay, sales today. Angel Justin Printing and Souvenir Shop. We've got all your printing and souvenir needs. We offer different souvenirs, invitations, and giveaways. That would you prefer to order? Ref magnets, keychains, white mug, frosted mug, clear mug, beer mug, tumblers, tote bags, tarpaulin layout and printing, invitations for all occasions like birthdays, christening, and wedding. So what are you waiting for? Send us a message now. Angel Justin Printing and Souvenir Shop is located at 2nd floor, Edna Baltasar Building, Barangay 14, Fanasir Street, Lawag City. For more information, please contact these numbers on your screen. Owned and managed by Rochelle Tadena. Angel Justin Printing and Souvenir Shop. We've got all your printing and souvenir needs. We offer different